दाखयलो 5.4 आणि हो हातूंतलो पळय न्ही इट इज each and every document verify केले that is under the transport head and as per the actual budget हेच्या प्रमाणे last year 25-26 the Ministry of the Finance have projected the GSTP of 1.21 lakhs crores which is copies and clothes and considering the global scenario या फावटी तो GSTP जो आहा पळय न्ही तो 1.31 lakhs crores आमी दाखयला. स्पीकर सर ही जी आहा पळय न्ही ही ताका झेरॉक्स सर्क्युलेट करपाक लाय ताणें आमकां जें सांगलेलें रिड्यूस्ड इन 2026 बट नॉट read in assembly why ame dila speaker sir and the second one which is to je sangtala total expenditure is a revenue plus capital expenditure taturi taje थोडेशे चुकलेले ते हांव ताका सांगता की कॅपिटल एक्सपेंडिचर तेजो ब्रेकअप जो आहा पळय न्ही हो ताणें केल्लो तो 6084 एज अ कॅपिटल एक्सपेंडिचर एंड 2021 एज अ प्रिंसिपल डेट रिपेमेंट कंपोनेंट एंड दिस नीड्स टू बी द एक्सिक्युटेड इन द फिस्कल डेफिसिट कॅल्क्युलेशन्स हांवें तुका करेक्शन प्रोड्यूस केला. एकूच मिनिट स्पीकर सर हे सगळे सर्क्युलेट जे आपण ते करचे सो दॅट इट विल बी रेक्टिफाईड. स्पीकर सर आम्ही अजमेंट मोशन स्पीकर सर आम्ही अजमेंट मोशन मागलेले जे गेलते फ्रायडे जी बिलां आम्ही घातलेली आहा जे तुम्ही आमकां उत्तर दिलेले की बिलां मांडटले म्हणून या हेजेर तुम्ही आमकां जेन्ना बीएससी आमकां सांगलोले की बिलां लिस्ट जातली म्हणून सर मुखेलमंत्री वीरेश बोरकराकूय उत्तर दिलेले जे ही बिलां येतली म्हणून बीएससीकूय आमी उलयले. आज स्पीकर सर ही बिलां जेन्ना आमचो हक प्रायव्हेट मेंबर्स दिया वेळार जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो हेजेर आणि केला जाल्यार आतां स्पीकर सर ही बिलां येतली काय कितें हेजेर स्पीकर सर त्या दिसाक तुवें मंत्री उत्तर दिता आज आमचो रायट आयच्या बिझनेसाचेर उलोवपाक लाय पयलीं बिझनेस कितें आहा तो जे सांगता पळय न्ही पयलीं आयच्या बिझनेसाचेर उलोवपाक लाय. स्पीकर सर ते दिसूय आमकां उत्तर दिलेले बिझनेसाचेर न्हू स्पीकर सर हेजेर आमकां रुलींग जाय बिलां येतली 15 सुमार बिलां आमी घातलेले आहाय अजमेंट मोशन आमी मांडलेले आहा अजमेंट मोशन मांडलेले आहा We have moved an adjournment motion. अरे मॅडम आज सोमवार आज प्रायव्हेट मेंबर डे आम्ही अडजमेंट मोशन मागलो आहा की आमकां ही बिलां जाय ही बिलां आज ही बिलां तुम्ही अशुरन्स दिवपाक जाय की ही बिलां केन्ना येतली. सरकार सिरियस आसा वो फक्त हिंगा स्पीकर सर ते हावजाचो टाइम वेस्ट करताय प्रत्येक फावटी आपले जेन्ना पेशन्स नासता तेन्ना अशा पद्दतीन हावजाचो टाइम वेस्ट करपाक पळयता. हांव परत एकदा सांगता आज क्वेश्चन जेन्ना रुलिंगाचे आहा पळय न्हू विजय बाब तुम्ही उलोवंक शकता प्रश्न सादो आसा विजय बाब तुम्ही उलोवंक शकता एकूच मिनिट बस सगळ परते या कोण स्पीकर सगळ बसा सर एक बाकीचे सगळ बसा विजय बाब उलयता उलोवनी दिस इज अ पॉइंट अंडर रूल 290 स्पीकर सर 15 मार्च 2026 4 वरांचेर सांचे इलेक्शन कमिशनान अनाउंस केले शेड्यूल फॉर इलेक्शन्स ऑफ असेंब्लीज ऑफ 4 स्टेट्स 1 union territory besides by elections to several assembly constituencies including 21 Ponda assembly constituency in Goa state. Speaker sir, हे notification येऊन model code of conduct हो effective जाता 21 Ponda constituency आणि South Goa districtan कित्याक 21 Ponda assembly constituency म्हणटी South Goa districtan येता. Speaker sir, attention is being drawn of the house which I will place on the table of the house. This is a letter from the election commission to the cabinet secretary of the government of India and the chief secretary of all states including Goa. Speaker sir yaw dodda ठीक आहे बाबा एकच मिनिट आतून स्पीकर सर अशें म्हणिल्लें आहा की they have been told to enforce the model code of conduct guidelines. Attention is invited to the contents of this communication, more particularly paras 3.5 and 3.6, which clearly states that the ministers of the government shall not sanction any grants
or payments out of discretionary funds, announce any financial grants in any form and promises thereof. Speaker sir, I represent Fatorda constituency, which is part of South Goa district, and at present the demands of grants and other matters including financial transactions of the government under the annual financial statement for the year 26-27 presented to this House are under discussion, and as the representative of Fatorda as well as the people of Goa at large, I am required to seek and obtain the assurances of the government on several issues and matters involving larger public interest and that of my constituents, all having financial implications and financial liability. Speaker sir, ashe scenario, the very discussions on the demand of grants related to the department of the government scheduled today until the assembly continues, the discussions on the LAQs, all having financial implications, become infructus ab initio. In such a situation, every word uttered by the cabinet minister, the chief minister and the council of ministers will be directly violative of the model code of conduct as enforced. The house is supreme in constitutional democracy, but if the ministers are given a go-ahead to merely make announcements using the assembly session platform, it unsettles the level playing field, vitiates the model code of conduct and causes grave miscarriage of electoral justice to all the stakeholders, more particularly of the opposition. स्पीकर सर, हांव तुमचे कडेन मागता की एक मंत्र्यान आतां म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचो हाजेर स्टँड कितें तो म्हाका क्लॅरिफिकेशन क्लियर जाय आनी खंयच्याच मंत्र्यान कसलेच अनाउन्समेंट करूंक आतां मेळचें ना, कसलोच अनाउन्समेंट करूंक मेळचो ना हें तांकां क्लियर सांगलां जाल्यार म्हाका माहिती जाय आनी सरकाराचो हाजेर स्टँड कितें आहा तो म्हाका क्लॅरिटी हाजेर जाय. स्पीकर सर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट माझ्या हातात आसा आनी अकॉर्डिंग टू द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आणि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला तो पळय जाल्यार इट इज फॉर द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट. त्या खातीर माय कॅबिनेट कलिग्स कसलोच डायरेक्टली आमकां बजेट सुद्दां पास करता आसतना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक लागपी आमी प्रॉमिस करूंक शकता ना. तुम्ही जशें म्हटलां की फॉर द लेवल प्ले फील्ड म्हणजे खंयच्याच पद्दतीन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट जावचो ना हाजो जर पळोवपाक जाय आसत जाल्यार आमी म्हाका दिसता अकॉर्डिंग टू द रूल बुक आम्ही डिस्कस करून दंपार मेरेन हाजेर डिसिजन घेता. सो दॅट इज डिस्कशन इज गोइंग ऑन. तुमच्याय कडेन डिस्कस करता. स्पीकर सर, एक मिनिट, आज प्रश्न पुजो येता आणि कसलोय अनाउन्समेंट कसलेय एश्युरन्स मंत्री दिता तातूंत फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आसता आणि तो साऊथ गोवाक जर जालो जाल्यार यू आर वायलेटिंग दिस फ्रॉम नाव टू दनपार मेरेन. यू कॅनॉट वायलेट इवन अ मिनिट. यू हॅव टू बी क्लियर. तुजो एजी तुजो चीफ सेक्रेटरी शूड ब्रीफ यू. यू कॅनॉट बी किपिंग दिस इन. ना जाल्यार कितें जातलें आमी सगळे उलयतले, तुम्ही म्हणटले आम्ही काय उलोवंक शकना कित्याक इट इज वायलेटिव्ह ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. मागीर आमी कित्याक आयले हांगा? बेसिकली हे सेशन कितें? वी नीड क्लॅरिटी. स्पीकर सर, हाचेर देर हॅज टू बी अ रुलींग ऑन दिस. इट्स अ सिरियस टॉपिक. आणि हो असो दनपाराक कळटलें अशें म्हणूंक जायना. मुखेलमंत्र्याचो काल स्टेटमेंट आहा आपूण चीफ सेक्रेटरी कडेन सेंटरा कडेन उलोवपाक लायला म्हणून. चीफ सेक्रेटरी कितें करता? स्पीकर सर, चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमिशन यांच्या कडेन डिस्कशनान आसा, चालू आसा. डिस्कशन काय ना पॉइंट. स्पीकर स्पीकर सर, म्हाका म्हजें रुलींग दी. हाजेर हांवें पॉइंट दिल्ले आहा ऑन द लेटर रिटन टू कॅबिनेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी वेदर इट इज वायलेटिव्ह. गिव मी अ रुलींग ऑन दिस. सदस्य एक लक्षात घेवपा जाय आमी कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां अंडर 209 पावर्स दिल्ले आसा आणि त्या पावर्स आमी आज यूज करपा जाय. जस्ट सी द कॉन्स्टिट्यूशन 209. If you require, I am going to read this. Please. A regulation by law of procedure in the legislature of the state in relation to financial business. The legislature of a state may, for the purpose of the timely completion of the financial business, regulate by law the procedure of and the conduct of business in the houses or houses of the legislature of the state in relation to any financial matter or to any bill for the appropriation of monies out of the consolidated fund of the state, and if and so far as any provisions of any law so made is inconsistent with any rule made by the House or either House of the Legislature of the state under clause 1 of Article 208, or with any rule or standing order having effect in relation to the legislature of the state under clause 2
of that article, such a provision shall prevail. कितें जाता ताजे अर्थ स्पीकर सर प्रिव्हेंट करता तशें आसत जाल्यार स्पीकर सर आमी आमचे बिल्स पास करपाक शकचे ना आमी आमचो बजेटाचेर प्रॉमिसीस दिवपाक शकचे ना म्हणजे अकॉर्डिंग टू दॅट गव्हर्नमेंट एज अ बिझनेस सिंपल स्पीकर सर जे लेटर तुमकां आयलां तातूंत तुमकां क्लियर डायरेक्टिव्स कितें आहा की कसलोच फायनान्शियल ग्रांटाचेर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टा खातीर उलोवं नाका खंयची प्रॉमिसीस वायलेटिव्ह ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हांव स्पीकर सर आय एग्री विथ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू पावर्स बट इट ऑल्सो गिव्स अस रायट्स our right is what to demand justice to our constituents which involves financial allocation which you will not promise us so what this will be one sided so that and second तुम्ही जर announce करीत रावले it is destroying the level playing field and therefore violating the code of conduct so हाजेर legal opinion तुम्ही घेऊन बेगिनतल्या बेगीन जावंक जाय आशिल्लें because this you had to foresee speaker sir this is a peculiar situation it was not in your hand Code Election Commission is not still a frontal organization. And it is all in their hand As only. yet, it is not. It is all in their hand. As Election yet, Commission is in their Election hand. Commission is not frontal wing of the BJP. So now that they have announced, you should have been ready. See, now We have 2-3 options before us. One is budget has to be passed by any way before 31st of March. This is one point which Honorable Speaker should keep in mind. Second, there are many precedents across the country where such elections have been declared, House have been in session. What is the modus operandi adopted there? You have an option, the Honorable Chief Minister can get in touch with the Solicitor General or Attorney General, get his opinion, because House is supreme. Nobody can dictate terms. No, To the Election House. Commission can dictate. No. No. Election Cabinet. Election No, Commission. Election Election Commission cannot dictate. No. Election Chief Commission Minister can to request. my statement. But House, Yeah. once it is He's- constituted, it is supreme. I have experienced it. When I have experienced it. So I have many precedents during my tenure which had happened. If you want, I will share it with you in Honorable private. Chief Minister has said by afternoon you are going to So, make a statement. we have an- Are you going to consult and make a statement? Speaker sir, आमचे मुखार, are you going to consult and make a statement? Arey, see, so, Speaker sir, you have 2-3 options available. to दुपार you. पर्यंत आम्ही क्लिअर But करू so, आता स्पीकर सर मुखेलमंत्रीन सांगला आफ्टरनून पासून सांगता आता आमगेले जे आम पहिले उभी रावले अबाउट दिस बिल ही बिला फ्रायडेच्या दिसाक जाल्ले ही बिला हाडपाचो आमकां process आहे. बीएससी तशें सांगले arbitrarily करपा मेळना. ना. That's not he Speaker sir. let him make a statement. Speaker sir, He said he's making a Let him statement. consult. Let him consult. He said he's making a तुमका statement. उलोवपाक दिलाय तेका उलोवंक दी. ना वी आर पासिंग द बजेट No, that you are passing the Yeah. whole budget in the afternoon. we'll take the decision in the afternoon अरे आता स्पीकर सर आणि हे सेशन मागीर जातले बेजी गरज आहे स्पीकर पॉवर Speaker sir. स्पीकर सर Speaker sir, एक बिला मला आम्ही प्रश्न. घातलेली Speaker sir, मला एक पॉइंटेड हे बिला code of conduct. हे इलेक्शन कमिशनाचे लेटर ह्या इलेक्शन कमिशनाचे लेटर 15 मार्च 2026 जे आमचे चीफ सेक्रेटरीक आयला ते तुम्ही रिकॉग्नाइज करता ओ ना करता तर करता मागीर हाऊस इफ सुप्रीम कोर्ट कितें उलयता तर ना बाय हाऊस इफ सुप्रीम कोर्ट कितें उलयता Honorable- कोणाक घुसपायता Speaker sir, Election Commission cannot dictate terms. I am on record. Cannot dictate terms to Is that the your stand? to the Is that speaker, your sir. stand? Speaker, sir. Is that the House of Representatives? या सरकाराचो Is that the फेरो stand केला of the government? ministers cannot make statement Huh? outside. In the house, Speaker sir, Speaker sir. nobody can tell it. BJP government Speaker sir. ready to fight with the election commission. Speaker sir. We will also join you. ऐकून घ्या. स्पीकर सर आम्ही दंपार पर्यंत सांगले आम्ही नाव दंपार पर्यंत अरे क्लिअर पण तुम्ही सामके लॉगर हेड आहा तुम्ही Speaker sir. इतले फोर्सान ऑपोजिशन विजय, झगडटा इलेक्शन विजय. कमिशनाच्या तुम्ही आता- तयार आहा अशें दिसता तू तर असं आलं बरं आहा. आम्ही आहा तुमच्या नेमप्रावन बरोबर. सांगते मग सांगला आता ही बिला जी आम घायले ही बिलाचे म्हणजे बिल सगळें केलें. स्पीकर सर ही बिला Speaker, येवपाक sir, सोमार. हे 15 सुमार बिल गायले आम्ही ते केन्ना येतले आयज सोमार सोमार. हे आमकां फटोवपाचो प्रयत्न करताय स्पीकर सर हेजेर अरे आयज सोमार आयज मिला खंयची अरे स्पीकर सर लास्ट टाइम आम्ही कंटिन्यू म्हणले आमचं दंपार पर्यंत हे करूया
आयकून घेतले जाल्यार हांव उलयतलों. जाग्यार वचून बसल्या उलयतलों. तुमकां सांगलेलें, तुमकां प्रत्येक गजाल हांवें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. आयकून घ्या. हय, एक आयकता जाल्यार उलयता, नाजाल्यार हांव एजंट करतलों. आयकता जाल्यार उलयता. तुमी उलोवपाचें बंद केल्यार हांव उलयतलों. तुमी जर उलयत रावले हांव उलोवचो ना. कळ्ळें न्ही? तुमकां इतलेंच सांगता. बिल जर तुमकां घालपा जाय, हांव सांगता आयकून घेतलें उलयता. सभागृहाचें कामकाज अर्दे वरा लागून तहकूब करता. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा.